ai ole Tatau toi fasolo i nei nisi o vaenga e Tatau te ole tulanga la Tatau wa fe ole keisle a Faleasiu ole uva vai atu wa se ar me wanga i fa ngongi cases vui mali atu ua tau sa oile nganga le siko inga kuwa o sia ka ko wa meo e o ka wanga i le ai ole Halloween ole fa matalanga ole fo ia kangia mai o lai o makua kadia le e fa masingo ia si angoso fo ile wa vaku ko kongu e urungia ia faleaka lua no winga ola na faipule o le tofa la tinu wain ele paroka ele ngofo o ya anga kasi ai kasi la nga sule i le famasingonga o le kangi aurungia ile si ku malo e fa sanga nga ile faipule po le fionga le mingiska o lo kule mai ai e sere si ku malo ia se ia meso fina ngalo vui ole a ele me o kupur ka ko la rolangi o famasingo marka ko la rolangi o Samoa mangi mo me u fai o vaenga uma nei le na uma ye talas a limoni ne fa pe ai langa fa mkalanga ele i uma ku o ku le uma ka usanga ngei a wa fo wa ku lai mai le malo fo pa o le mele e tu lai mai o le ngi fa masingonga o petition ali e pe o fa masingonga voi o ka o le ke o fo a e alu faila ukangi o kangi foi lele o me kupui ile aka imi maleta imi o ale folinga mai wale o a fo yo wale o tangi stanga to le tu malo ele o kangi e nga kauvama male a fo i male fionga ile fai pule o a fo yo a nalo finu meltas ale esen bela ko le kangi o le mal malambala ya upo foi con wal mele ye ka ko asiaka ma ya te po petition po fa amsingo nga fo yo kang ya ka ya o fia kang ya elo ke kang ha o le la ka ki petition o le kai minge o petition ale o fai si me ese pengo fa mela le o le wa kangia mai uma me ye ilunga o faunga umangei o le sa fai sa kaukala ye le nguko limo le ala wa kangia mai lunga ai pengo fa como mo asiata ma le ate se wa o ke o foi le lo ye siri po le arme lo ye siri la fa wa o i ka kula i mai lo ye siri fa pe mai fa kala ia le o fe kawia case o le a folinga mai e ringa umaku le mingska a saule ke sa le suwa le ska ka e fa sanga fo ile si mingska ma le si mingska so when are we going to put a stop into this and I know for fact pe ngo fo yaku langa nga faile ma case ma mulka sia fausa ngo le kulanga ile ole fia o le fa ka uinga ile sa o lango inga ia le fai o le petition o nga o kikilo kula le kula fongo mal fa vai o la ya vango ba ye ile vai nga e ba fai ye ka nga pa loka o nga ia fakingo inga se a fo se petition e fa sanga i ile o mangmalo o nga o fai inga ila nga sui o nga o ngi mafu anga e fa kong fale nga fai ele o ami ko wa pe ngo va ko kai milia ya kai mi nga le se palo ka vai mos asilvia umaga ka vai mos ai wa va ko ya may he rest in peace ye le fionga le ming skao o a fo yo o soi fo malo noi wa va ko ka e ka ku e longa makai vai mos wa va ku fa palo ka yo i lango ma sanga popo ai fai mai o ka e a fo yo langa au ka ku ele un ka ku o swafa murikalo la ku la il palo o swafa ka ku o yo o a fo yo ka ku le o swafa i vai mos pe o va en ai ale o fisiring ai when is the Attorney General going to act on
on the constitution lai ngofo mai bai ngol constitution e fai ai o ngai ka fia ia fo ia meu so pa singonga pe a fai ole a kikiro ko e ongo alu ku ele malo ole lo pora me fai nen ka ko o ngisi pai election ma over pai election ia unga le e fa kingo fa ngamalo le nga fa lo ia tau e sa le ya voi a ka ko kikiro foi me wo ko pungi sole wa ngumi la langi kikiro si le foi la ele fonga fa singonga le fa la lili kuiloma ma ko lupe a fia ko ai ia fale ia le kumalo limongi i kumalo ngamlo ulu i kumalo o fonga ngeo oi ia mai kumalo foi oko le foi ka u mo ye o fonga la fa fa singonga i o fala lili a fia ko i kumalo ia le fora ko pu i mele ia ku ngamala a fia ko i fale ka pe folinga ba se ka longa le wo kam fai ye vanga ngi ka aro ko nga me ping me fo ye me po test el vanga kula fongo po le sailo lo sanga voi po le maro si le fonga ngi fapsi si le cool le ka pu le me fika wi ai ai fanga solo le fonga ngi le ka pu la ko yo fanga paroka wa ke lo foi por la fianga ko kumalo ile i mele i farali oi la tatou te oi sa ola aka ko foi le tatou te tu ia pe tatou te ya avia o pu fai ki o inga ile to ngwa le sa no nei lo fo vui lo ya sidi pe ngofo ai ko fo i fa msingo la ko matulanga ore wa se hare me uanga ia ole ka ke fiu e ka fa so ka fa ngi for maka upungi ole ale ia aurungia ulo ka u ia po mata wa so fa awa ole ke vai ku ngo me ia o se post sa fai o se post le sa fai se kasi e pe o se committee ale fionga ile mingiska wa yengei ile to fafsola ya pulu o se post sa fai ilunga e fa manino ai tu langa oni awala sa fai ai lalo proketi ko ki ya kai foi lele ma fa manino ai le ole winga na le ki fa ya ole post le fa ya e a pulu ole post le o se posta a pulu ko lo le fionga mingiska ole post nga fai se kasi o ki nga po se kamaikai a fai o langa komiki ona fesiti ole ana le mea wa fia ifua le mingiska ile mea ai mana tua mai a fai o le aka ko kurikuri au puinga le vaenga fo ile lo fenga paroka le sa wesi ko misinga fenga paroka fa pe mai ele ia mai ale e bo kapungia le vango e fai mantua le tu la fono foi le vui le kauronga o ave o mai lalo ia kuskusinga e o yaka ai mana tua mai la ngo so fala wilo akuila e pa le kakala merga ia uleva ngo so fala wilo akuila e pa ele kakala le pirioka le fa kangai campaign kusala peke ayoso pe kuainga ku ilalo e kukusa soringa kura fongo nge yelua ai o manga malele masa ngoa le komisinga o fainga paroka langa sa yerka kanga fisiringie pe walangi ele ia se ma forsa ngoa manga ku lenga sa ngoa ka malo o wa yerki marka kala exactly everything ends yanga ia e uma yanga ia longo winga o langa discretion e ma fai ngo fa pe ia ku ia langa menga le fa ya ku lepa a leo e ui le makua kala oso ma le vavenga o mai faile la ko road show man ko faile me le e faile la ko fala uloa e le ikakala lenga ko e realize a kula e pa o sasi o se ole ala le se ngor media ma le post le pe afa boa fa mai o le wa nga ave runga le post e kai mia le ka winga ko e ave runga ngi mea ai se ala wo criminal life ma ave o fa msingonga media ole nga sori uma le HRPP malako uma faile la ko fa ko singa malako fa la wiloa
ai le I whaakangar melia ala ngau I mangalo ma ka ba fuili lima ma whaase ma whaapas le whaupunga Asiata o le post o le whaupunga o le post wana na mauatu sia vanua e tau taratala noa tua ia nga I la tau le na fia mai le post I la uia su enga familia I Samoa o le tūlanga foi le na va ai atu pe o tua o le nganga o le fai post se tasile o tabaita I le komiti ale fionga I le fai pule ai mingi skar ke mingi le fai pule le temile e lau te va ai atu temi o fatosina e pe ia tangia mai ua tau alu fatosina foi anisi o suiang ka va kasi mfesola ia la ule tauni suafa ai pe ia kangia mai o la ua faingi fa alau I loa se kasi o suisa kauva e fa nga ai au wala kele ia o sua e kaiminga a o menga sua il prokeki e fast ai peila ua maua mai nisi o feilo inga isi suia nga o wa inga sa yele HRPP sai foi male marku kokas e peila ua maua mai nisi o fa alau I loa fa pe mai o le ufa nga se tasi o tamali I le sa tau va fo I le finga balot fa pe mai foi lele o le ua sua o langa karosanga le ua sua ai au wala ma me fa pe nga ona no folo lea o le sui lea ale komiti le fast al bloketi ma post lo ilunga malisiki ia fa maungi ai ele ongi mea se kangaka lea alu paroka o mea ia o mea le polokeki ia malato fa manatu loa a anatas ngai ko ki loa kangaka le ku polokeki o polokeki le fast o le faipule le iai ia e ko paroka lea marpoko o punga langa ku uilunga so le winga la fa matalanga le aru lo la kangaka le po se fasi Faleasiu kulo le aru lo se Faleasiu po se si aru avi ai po ai lenga kamikua ai fa auso ai lo ele HRPP urungi avermela but ele ngofo I ele palo ka ele kumalo o angkas ai mana tu ho Asiata male ata wai le ai se tu la fono o fa pe mai ai a mea a olo ina faile fainga palota ona tau fia uma fo ile o nga yoinga ma fuanga a fono fa vai mai tu malota itasi ia e tu sai ole poloketi o vaenga ngai pe o la nga I me wa fo yo ole fa ko singa ole fainga paluka I kai mi foi e saka ko vai le ia Asiaka ma le ata wa me se fa fonga mai Samoa e ko fa ki kingo ale HRPP e kinga ngai lo wa malepe awala ele lo kea I ko kongo le lima kausanga ele lo kea fa ko fa kingo a me ngai mark my word langa o me ngai lango leva kama kauma ia Asiaka ma le ata wa fa ko fa ki kingo ile kaimi ua laka vai vai fainga palo kanga vai lola ile wale longa se kumalo o le HRPP e kasua la ko wala fucking ai e lo le ia kula fongo o fa ko singal mele agora foi sa kaunga fai ko kongo le lima kausanga le ai le ai le fai ai fa ko fa kingo al kaimi le ongo le fa nga inga ele ma fai pe fai mai le fa masingo sili ma fa masingo ma lunga ele ai ele sa or kala o vui well that's what you think but ile va ai va le ma fau ia ile kulanga fai pe ele HRPP o vai ngai it is pa ko singa ai inga ua nga wakula I mai lar ka ko polo keki le ole kasi le milionga Asiaka ma foi ma le ata o mal fa fonga Samoa ele la ve ai le polo keki la lor kula fongo le o fa ko singa no o la ba nga yoi ma ko le se ku malo ele ile la ko kupe fo ele muli ale nga ave la nga fai ele la ko fonga akingo la ko la me la le fonga la ve fo ia vai ngol polo keki ele o ia se kula fongo e kapoi o fa pe mai ai a me a olo e kai milea o la sa ungil paloka wa kaulo ka ofi fo ngal wenga ale a po ia so se fongo fa vai I kongo le kongo fa ma singo mai per ka ko ile me ngi Asiaka ai ma se vo o I la kala le vai you know
ole me konga le ka ole mo le fau fonga inga ia faleanga inga ise kanga ka la vai e kula mai ala ngai ele ka o fienga luenga le ale a fo le al fong fa vai la ku onga ol palo ka le wa ngai mai le ngang fa lo ia ole tu langa na le tu lai mai le nei matau e o fo le loto ia pe fa ka ka ngongi fa so pe le fatua manino le sunga le atua le fea ia ku sa le pe o se case mo le ko inga case i fa pea ia mana tua ta je ele intervene le HRPP langa fatua fa ulu melia ina wa va ia tu le HRPP ko manga ku lo mai ave tu ran tang ia to rupi le na ma fu ro na fa o so le la tu fa wila vea le la wa pe la e kau ye le se ngor va ngale au i le case le ma kua vala i singide pe o le va o ma ku ma sa ke ma sifo ma sa ale foi la tati tau va ia tu le tu singa ma le reportinga mai ngole o le report tu tele fai tau le war club po le tala mo le tele no o le tau wa fia mai ai pe o le na o le mana na o le HRPP la to te tongina le costo mene ia le ka mo wa ku o le HRPP ia ka pe for case la eu se silo kai pe for case la ku lo mo la foi ka ora foi con el HRPP ole le anga ole tu langa le o yesia ka ko ga mi ole voi mele ato o matua ese ale le vole o koso ia fa masingo o ma fu anga ma cases ngai o cases mo paloka ai o se taimi ese le nei o toso ai fa pene o le fesili la ile ma fo fa uma ku ngai la ngai mea pe sau ngai la o ese so ngai unga wa sawa me ngai o fai kanga ngai fai pule ngai mai ku ma ro ele ya lo no wingo isi pa inga mai isi pa ro ka ya la so o mai ngai ele ko popole la se sui ka va ile isi sui ka va pa war mele la fai ya o lo fai ya foi del wai ma fai anga e oso fa ko suor fai pule e mo fa suor so fai pule e ke de ko warrior pe ke so kanga pe ke pa ro ka yo pa war mea okay ka penga la ia vui ka penga la asiaka la me fai ya oi pe o ke de pa ro ka inga o ke suo o fa ko sin ma longo wingo le ku o ka ko pe ya na tatou tala no o te le ropo ye se fa ko fa la inga ngai fa masingo e fua ma mau pele o ngo kau ai makau ai misa mama sa ai le toto tulo ai longa ma fau ma mau ia ko ai nga fa masingo fa pengi ma le fai ngo fia ngo i fa kadia menge just because that they are famasingo of the court, that doesn't mean that they can run the country down onga ola ku fai unga inga become Samoa we're becoming a laughing stock to the world. Ole melga le okay loya uia wo umaku le mea e amusia mai ma kalie ma ele ku o ia le larolangi ka ko sfuru pasenge ia saule mea e sisira ku le malo ia le larolangi e va pe sorry falling on my it's Samoa is lack of international understanding. Le mena okay ole okay lo o nga kula fongo ale ga fa ku ile pa mala mai ka o se fe kunga inga fa kasi inga ia awal va ai mai ale lalo langi I kulanga o memo o foreign policies sole e o kiel me kako me ngalo ke longi pa pulsa la wal mele wal we kako salo a mo voices ka biki kaya o fa ko o ke mga o ke sunga ia langa lenga nga sa pisi mai pasi mai ka vale le minska ele pikia wala vai mala ko safari mai le orke o te ngona ai se tu la fono de tau ona to fo I mai lo le tau sanga fo fai lo mas fai lo te nga wa yelo te tonunga a ko le ya lo vai ko e include ai mai la tau e tu to tes
Ai se kula fongo wa ka longa sila longa fainga fale lei mar koe ai fa moi fo I le so ninga tele le fionga kom sina fainga palot o kula fongo le fainga paroka ia matua I toe le lei a ona toe teu matulanga fau le lei fau le fausanga foi le e o ai fa masingo e fiu e kau porkiki e le mfa Lokama. fa koi o le fausanga nga e fau wai kula fongo le e o ai fa masingo ia e makua loka I fo I maonga lima maonga mafaufaunga e le mafaingo koe kau mawhai e whaingi e so pero so onga le whare o fo I le vatu le whafunga mai ala tunu ole tula fo mangkua fo tasi le vaenga na la pere pa inga na te atu nei wa uma nei lenga wa tuairo na la tau tonga fitia tula fono whainga palota le la wa uma ya te mina malepe ai koe whai marka ko snap elections ele I faia ma ko kingo ole kula fongo le ma foi sia la na fa pa fala mai tau fa last minute le fainga a kula fongi ke lo kula fongo piko I ke le ar ngai ka kaunga ko uminga ko ave kongo or parming e ma tu I to fau le le a veces le ya pa aquí a veces le ya o si kumalo a firma si kumalo elanga ole silil na sao o petitions I le va o le kumalo ai le va pe o masui o le kumalo nga o ai le va pe matanga to le kumalo ai le va pe o e a fia fu samo le si vai nga pe nga sa no Asiata Tautai nga pe na o for HRPP la ke kongia ia case ngi well o le upu le o tatu masane I fi wa nga ngale le kamai mo ala io si o mea ia sa ka ko wa ai ia I fa maunga langi I le kamalo le o kuila epa I kamalo sa ilele ka kalongo ia sa ilele I le meo le kele o le milionea o le kamalo milionea I fea milionea mai le kofi sa fa ia we nie tele kaunga milionea skanga ka ile il mele o le alu palmeng al mele ia ia se vai ai o le uka ko longi so se ke sa kula I mai e fai le HRP o ke fo ile le uma un kupe le HRP ala ke lo ke me kausu engela ko kupe fa umela ko ngalwenga mala ko me fai ale uka ko vai ngi o le sawa o le me kau fa kula I mai o so case aka asa ngoa le kamalo ai fa pe marka malo e fai le case e fai ya ko longa wi sole por ka ngi sa bo ko amino nge ai ku pele ku kai mi ku la I mai el kofi palmia e ka volar ka ko fanga malo ma kwasu e su e po fenga sa wel milio ia le milio nge ku le e pai kongo ka ko ngo sa mo ya o vai nga ia nga ma kwasu lo la ia le se in pai lo nga nga o nga ka fia uma me uma la o lo nga lima ai la nga waki a vese ya le ataua e se fa la telenga le vai nga to le fa solo wala o le case le nga ka ke vai ko tu sa e avatu cases mali ia ta to fai ngoina yor mali avatu cases foi le o le fa maunia nga mar fa mau nga moli mau ai fa mai ia ele lava ai avaku cases ko sa kama foi le ko ya fa nga wiki le o ngia onga ele ya onga e ma fau e le kai sao ngi cases ko ngoi ma fau so le avaku rio cases mo le la ia me ia ko ke va vai ko aula wi a fa masingo ia karia na le ka te fai atu ne a tango la le tangata sa mo ai manga fanga fali a tau ma vui e fa pa lengi sa ngonga ia e fa pe mai ai e ngala ka anga fi ko mo wet tala foi le no mo mai sa mo tala le ai no mo mai inisi tala no tono se matanga ruenga sa mo ola ka ulangi e ko ho ka ko finga paro ka ko so fo fa mai tau te to o finga palo te tele asila nei la wa le o te tango o upu ia le au mai le foi ka sau ia le ala ia li moni ma fai e kau ki koe fo i le paloka e koe fai le o winga la fa matalanga
e folinga mai o se ngā ruenga ku wha akasi o le fiso soangi fo iei mwha mangisi o wha masingo pe ako pe asirisia ngai sa moi me kupu mai o cases e mamau le mafau e o ngoau le wha masingonga ua makua welcome le lei le wha masingonga mai uri o cases e kakau o nga se lau pasenge pe iwa pasenge ka ko va ai e o ngo a fia jes ai va ko fa mele lava mo ni pa asirisia nei o kan kusi la lo ila u ka ko karango ia la dato tango fifo ile le se ka ku ma fo fo ngale mai er vaenga fa pesa fa kainga se vetei le la ko fo i fel paroka sa faka kasi po le lua tasi o le si le fa mo yai ko rupe fale ari di kasi walua inga fesolai wale fo inga ka ko fa o le pomoni na le ise singa ngo ile ko inga ke ise swape a lele wa makua I case fo ya le a boton of course o le ayo ka ulangi ku lo wale fo ngal pale mia le fal pui o la audi de case le ayo ka ulangi de case le wa ma le lima pasengi oi se furu pasengi ave mala ko lua super se vai fakai kainga kofia olima o la to numero la ele taibire na yefia furu kas sufa la to numero longo winga la fa popo yai male lima le kofia se furu ipa pe aka ko kango fie e ku I ola ko vai wa kanga ka fa mai ka ko wo le numero ta te o numero ka pe ka ngo mala ko ngo mela lo no winga saulo I tua marita me milo le la tambilo ai e kambilo ile a tuto tasi ai mai se o suyo supply ku ko kasi fa popo le ai god fie me o fale o mavaenga ma wen ma wen mo fia ko so I kongua le a tau mavui le wo read uma kwai le fia fili o I le fa ka oko ai le fia master plan le fa ngi ku sa ni uma roanga la ko ngau pe fa pe o le o la ye mare sao fa masingo ko kongo le mele e fiso soangi uma inga ia nguki para inga ku fast sao mare la ku pe la o se fulu pasenge e le ka kaunga ko lo ke ua uma o fai unga le fam singonga o pili ala o fa ale foi kalia e voia Clarence le tati o mana tua o le ia ka kaua ka ngaka le ave da ka ko ma fo sawa o le si mele fe ku le por so kongia pe or ka mafusu foi dele a umo lo menga pungo ura anga kongia aina menga kongia ko la ko paton ora unga kilo le mele ko so ole si ber ko inga ngor so kongia ko kong ai o kanga kala ko kong le determine ia ile kadia male le kadia vai fala o me le te fai tu e o se furu pasenge e makua ma ofare loko le mafainga wa ko makadia la so la wo reserve fa unga mai a se me sa ka ko kongi mai fa ai o aku fale a lili o le fisidi o ile ko fa ko o ka se fisidi ngi o le ami o kongo fa msingo e o ku fale a lili e o ngar kofi e fia vakuna la ko sa ko kong la ko ku ai va mai o le ar ko wa ya ko sa aku de ngana lo tele la ko fe au melia e se ko fe au ku pe e ko furu marcela mare fix furu afi anga lo ai o fale a lili nga parok o le ya piko I kele le ko kong o kanga kangenga e kisi apo ange ku pepe mo I pe le ai po le me fai I refuse la fare ali di paroka ora me mo me ale ava ku ko kongu vui male atawa ai kahela e fai la ku ko kongu ile iku la le ai ko kongi mai fa for ka mi ale o le va venga kongi e si te fa fo ia fale ali ku lo wa le la ko kangi le la ko lango e le ka di ma se ka fa mo foi de ko am fa pe se le se po pa fela oe lo no winga ngalo kala la avaku ele yo haku si ku malo wa levanga ma o si pengi wa levanga ko spisi mai ia famsi city
e fai la koe ko kongur kai mi le ai le vai ai ko sa wa mar kai tongi fa fo le ko ale ava ku mea e makua yo fo ile loko pe fa fen kalia ai ava ku kalia ona to fo mai le la analysis le o ke fai le nga o le kaulangi o kanga ka fo ia mo mai la info nga fiering kanga ka fa vasi o kanga ka olae mi o fa kasi mal HRPP ngar wenga kanga kai o le o kaulangi fo me ko fe paroka lono winga o le wala to taulangia e ala mai la ko fa lango kele fa masingo e fi ko rupe e fi fesola e fi la auder mari ko sao ko ngul la ko fut paseng o nga o lo le e fa vanga mai lo ko fi me wa o me ko une le ma fo fi me le o ko nga fo par mi se la auti mal ku ko kas ko so aku ma ku ko kas o I kong wala le kalango au va nga le lau ke overflow ni ngai maro ola o analysis nga le fifi ole vaenga le Asiata Tautai e sau no ye mo mua o te fa malu lu tua fa fo me ta tu tu wa asia kama malia ka wa pa wale ole ku le la ku lai mai me ia pa warnge ole ku la lo langi e la ko ke appointinga sa la ko JC ka oile CJ e la ke appointinga le CJ I se kangaka e le iser mua e pe o umalolangi you have to be a judge at least 10 years se fulu kausanga o e serve as a judge I le famsingo nga mawalunga ya o nga fapelola ia le wa e nga va e lau kongia o e ke filia o e lo wingoi ile I kongo e be ai o e masea fo mase famsingo sili o le kongo au Samoa ala kwa kuila e pa ye ngi sila ya sala o masangi nga male CJ o ye ngi ma ya ala kuloa avelo ele appointment and yet ele pharmacy polonga olanga ako I'm sorry to say this but I have to say it because o me ia le kula I mai ai ele fa pe fo ia pharmacy ngo fa pele sa o kalango ia no ela un kalangoa o nga iai mafu anga ala I un kalango aku tengo fa aku e iai ia fa maunginga evidence ia Amerika pele kangia au se kalia o le aku Europa se vanga nga ua se fulu kausanga o e serve as a judge of the high court un fa pelo le ua ia lo wingo ai ulangai e lau ko ngia o as a CJ o vaenga ia pe nga e saungo ia sia kaile I kulanga pe nga ia ya ke awia wa I think wa le lava ka ko ke ulalo kwaile nga kia kwai ka fa le fionga le palmia ma le fainga malo treason has been practiced ile kaimir kula I mai o fainga malo al fast practice sai lele ma limongi ma le HRPP wa kakau o wa levang kakau nga Facebook fuangai I kangakange kaki ese pe ngo fa ku ika kaki ese le va faire lo I kan kau kele o esa ili se va faire lo I ka ku ke o esa ili le mi kongo le kuwa and na mi kongo should be practice e pela nga kalango ko ya wi o kwala ngo nga le fa ngo I ngi me ai lo nga winga ai fo ia fai o le nganga le ai an wan wa ku lai mai sa ol mele we sa ngo ye asia pa u ye lo ko fa o longa winga sole kalo fai le ku ngo samo o fo ingi si fia milionga fa ki ngoi sei si fai nga pa lo ka fo ka ko a wa ki ai o nga makwa ingo ki kia ma mudu aku male wa ingo le anga le la lo langi ya Samoa mar kulanga pe o ngai lang fa ya ka o be inga longa malo fa malo kem kalas ele ko yes kem kalas ir ko o Samoa o le fa ngo nga le and I think o ko ile kai mi wa ka wa nga kilo le usonga ka un kilo le usonga mai se o ainga ke kele o le kungu ya kulowa I'll have to say this la fionga ile kupua kapsese la usunga ile mali koa ya ai mai sai ya ai mai se fo ole kama ainga
kauanga e wi o ngolai ave ma fo ima ma o le malo Samoa. But then o le kaimi wa ka waiong ka ko va pea ka kia loa la ko rule of law. Let's come in makako kalangolo i kulanga awa ke kele o le ku o Samoa le ko ke ka alo ma fai ko fainga a le ala vai maka ngofo a Samoa e pe ole sa ule kala e kusai ol vaenga ngi se wa se kai kalinga o se kai maka ele fa fofonga le ku ya me o kulai mai ai kulai mai le au la likengi au le kengi le vaenga ngi a lai ngofo kupu le ku mai kau mai i me kupu e ola ule kala ku asiaka ma a fai ko silinga le rule of law nga fai le abio kong. Then let's go back to the roots. Let's go back to our roots. Ol kai mi kalo kuai le mali koa male pua male makama ainga mai se fo ia le wa ia fo ia le ao sala fai ya mai se le usonga ya kumum puli wa mala ka wa inga kai mal ba fonki se fe ala mai wa ngapa ki al ka ku ngapa ki ai maleli pale bia bal fai ngamalo ongola fai nga fa ka kala lo fai iska ka nga fa lo ba ku fa fo mai lo tatu tu wa sia kama le ya tau so vingaro pe me sa ngo e vui ka len ka sa ngo ye le ki fo le o moli sa ba le kalisia ai o fo mo fika ku lo analysis asiaka le ingumela na suluiva mal kolu a fie me volo flulua ma le fa a fongela ku kasi ka wai fiu wala ngal fa independent mo fu fiku e sa ola le por me ngale mai mai ia limong ia awa aku siku ngal ka kamento e fonga e foi ko nga be nga sa ola nga poko la makki ai molecule le pese mai limong le wa kule va nga le limong le pese mai nga vai lo ai longa e lo limong e le ka kai kupule ko nga me ya wa o kumalo ye ko lo ye e palmia pa fa pela me kupu palmia o fale alilima mai e ko kumar fast e ke ola ya la ko kasi la ko ya e le ke sa nga me alo ko sa ro ka wa nga lu fu fiko ngale e lu fu fiko ngai e ma to mai foi o dai ma to mai foi la le to taulia ia sita ma to lo wa le to fa fiu fa le tan le ala nga la ka wa la ko le intipete ya foi la pa pela to la wa ka na la ko le lu fu wongo la wala ko ka winga lu fu wongo lu fu lima ia fa foi butato tal no ona o lea e tapisa i le mea lea o lea la ia i le latou game plan lea o le game plan foi le i le tulaga le faauga lea ma le faauga le po le faamasigoga walaga kulou le paia o le faamasigoga ua mafua ona tauafe atu ua o matou a faasoa ma tulaga ia ona o mea ia ua kako vavaai akuga o cases ua uma kagofia muamua ua already set le presence faakaikaiga a kako ua ia falealili kasi ua already set te ano amaa muamua le presence o le mea lea a no show loa ia molimau uma so o le ia le mako points le akiu aku ua uma kaoko le mea ioe le isi mea o ia se faamaoniaga o molimau ia e ogo suma le valu ongi sworn affidavit molimau ne ai le faing me le mea alo sapina a le o sapina ai le faiangi sworn fe kaui le sapina o kulou pe aka ko onge ia le ia na mula u langa fai kau le nga fai langa kau konga molimau kau ko fa kau ko inga a o laka le fiku se fulu le molimau fo ia mai ngu ia i me o masangi ai kako e ia la se fa amaungianga nga saingi uma ngi fa kau konga molimau fa fakauko ia ranga alo winga laltala so we have a point ole aki be for so no so ia vui it's a good topic at debate lua
o le kulanga le case le fainga foi le Faleasiu kuinga mala ia o mga set le presence or nga me awa afai o post ia nga ave ilunga mo ele se kuskusinga kuinga mala la mangi ngoar kanga faia longa lua o isi mea ngai afia mai fa pe nga mo se ku pe ale riskanga kare nga yai o ngo se mea sa fai makulanga fa pe nga e nano te faia tu la nga le lenga ko finga longa kor o se fu pesengi boka oko se se ala for nga mai la ule van ka oko ela nga le sa ngo ile lo ya sidi o le case le mo pepe foi le fanga le premature vai ia wala vanga upo fa makala o me o mga fai a le winga la le tate po le ile unga le pe asaungi awa ka ke pisa e saungi le unga e activate wa for mele wo ka ko e sidir ka ko ka ngo firo ka ke yo e mele sa e ka ke mamaki i fai unga ya la fai mengi a ole leanga la ole a ko e korofia i roa ele fa misingo ngo fa nga paroka le unga wa ka mau ele apidi a mga kuai ono ele apidi se va nga wo ko fa se le a ka dia ko fa se judicial review fa to am fa ina tau to e affair va nga ale la so fa ku malulu ku ila lo fa nga paroka pe a sa un ye fa pe mai therefore ole a fa nga ro su pese ma longo winga wo fa le nga inga lo nali unga le fa irungo le apidi se sila tatou le tele i ole mea fisapa o le tate va vai tunga i o le warula o ma le tiro mare i tofinga nei o fa masino man tofinga nei mare to mai le kula mo ku e panga sa mo mengi le ala ina pe supreme le parliament nei me uma le anga o ko finga nga pa loka mai le ku a o kofinga o mai ye ngi o kofinga e kofi lalo pure ma lo si mar pure anga isi a kanga kara o ko pela le tate va vai to foi lalo fa vai la doia constitution of Samoa ile tulanga foi le vaenga fa le to mai le ono suma lima constitutions o le supreme court o le woka kiro po ai ko kofia ia fa msingo city ale ka ke va vai ko e appointe le ao le malo i lalo o le fautuanga ale palemia le kiola o kuila e pawa aku wala se siku o kuila e pa nga ko finga ye si che ya o la malo ye just a rubber stamp lena o le fautuanga a fa kwala kule pa mai la kamera ia appoint lo no minga ata to va vai tu ye le va ile tu langa le ye ya ko finga me fa yo ko fi lalo o le fau kwanga ale pale wa ka o yo ka pinga ka au ya ole ya se tato la langi voi ma le ato Asiata ma ale ato se ole tala le tusi oti le fa upunga fa mai so le sai le fa pe mai ole feelinga le tunu inga ua pasi le pale mengi Makua. Iso se mela vai kango fia ai, ma le ua ai ia le umaka ole afo i ole fa vai o Samoa. E kakau o nga a faila manga e kakau o nga o fai pule o la koi kumalo e fa kangola koi kumalo. Yeah. E kusai o meia ole aloke ole fa vai. Nga happen ni me fa pega. No. Menga fa kwela fam kalanga asiaka mali akawa I kula fongo fausia sa nga patsi pa benge o nga they have the number but were they constitutional? No, they were unconstitutional. Therefore those damn laws should not be passed and they should not be practiced at all. It's elefa pe fo yo la ko wa lai sa fa mai I kulanga maulunga nga fa pe ai la ia le ole a solo muli ai le kako fa marua elefa pe ole a solo muli ai le kako kalango e maka upunge pe o fai mai o mea nga
pasi wa uma o nga fili nga fe Samoa pivile Samoa o mela nga fai ko kongo o le apo o le fa kuia le HRPP la ko o nga pasi e la ia le la ko mal kulanga pe o ngai o mai lola ia o mai o la ko langonga o la ele o ngi langonga io la ko kumalo langa ele io ka ngo e la ko kumalo me ngi fa mal mala mo la ko kumalo I vai nga o le fa vai ma le swing o le fa vai they didn't e pela o vai ko uia e ku mau pea I will obey and be a law-abiding person when it comes to the laws o le whaabai kuai nga fuahua ma fausia inga I lalo o le whaabai kuai a le whaabai fau lea nga whaia le HRPP the hell with those laws I don't care if they will prosecute me and throw me in prison for saying this let me say this I will never o ke le fia usika ia ngi kula fongo fa vale pale fa pe e ki nga fa ia ku feke nga I mal fa vai mangingo iso fa vai la bo so se ku yo ya America ke le la le la fa mai a feke ngai se kula fongo e fa usiinga male fa vai e ki ia I kula fongo ai fa au ngar fa vai dan mele ia ka ko e feke ngai kai mi uma lama ai ki ai fa vai ai fa ngar kula fo oh man fulinga me ka ko ola le kai mo le o uncivilized le la lucky ye le nga fa lo ba ku fa fo mai le tino yeah totally agree so no fai u le ata o marta to temi yanga e se vai nga ti fe fa popoi e to lo ki lo wa e lo options la sa moni mo o fa il paro ka fo mo le overthrow o la le me fai le overthrow e se la ko ami po se sa fa inga fa le malo se fa inga fosi e se fa inga malo o me e ka unga fo il kaminge ma mo le lo ba ngala le twist inga ya besele masa salonga ma upu e ka ula flafo mai e fa kupu bebesi in ma fo fongo o la ko supporters after tele lo saul de fiafi a vano fo itaiao ya o ka se manga yo ka ko wa fa wa ya pe foi le tulanga ole samara ino issues ne a me se foi ia o mata upu fa o pe ia ona o me o lo tule mai matu pu mai no fa ko ya a lo fa tele tu ka tu fa ma vai vui manu ia na ta urmanga le de fiafi ia tato filo ila so tau pe ava no a sirfia yo wa I kele no pisi a o te pole ka ko filo ai pe wa sia ku I New Zealand I se aso io tato filo ya fa to fa mo le vanga le fiafi yeah God bless so you mai manuia va